Ababukeli becicwe media ngiyanibingelela ngihlezi noma wami la umama Mkhwanazi. Mawami uyaphila? Ngiyaphila kakhulu baba, ngiyaphila kakhulu. Siyabonga mawami. Ake utshela ababukeli becicwe media na wonke umuntu obukele njengamanje nomlandeli wecicwe ukuthi bekwenzakalani namhlanje. Nkosi yami bekuyinkonzo ebisithobisa kakhulu, bekuyinkonzo ordination kaMpostoli Mkhwanazi, benomfundisi Mkhwanazi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, simbonile ephakathi kwethu. Siyathoba kakhulu ngalenkonzo, siyafisa ukubona uNkulunkulu eqhubeka yena enza umsebenzi wakhe. Kuyintokozo kakhulu sicicwe media nokuthi nisimeme sibe ingcenye yenkonzo namhlanje. Mhlawumbe amazwi akho mama okudlulisa ukubonga kubazalwane enibaholayo nakubaba ungema njengoba kade eyingcenye yenkonzo yanamhlanje nakubo bonke abafundisi abanisupportile nasebandleni nje nasemphakathini namanye amabandla enisebenzisana kanye nawo athini mama. Sicela ukudlulisa ukubonga kubafundisi bonke abasiphe isupport kule nkonzo, ibandla esikulo, abazalwane bonke abazinikelile ngemnikelo yabo nangemzimba yabo. Sifisa ukudlulisa ukubonga okukhulu nobunye bazalwane, sine team yobunye isimangazile kakhulu. Siyambonga uNkulunkulu ukuba asivusele le team eveza uNkulunkulu ngezikhathi zonke. Siyafisa ukudlulisa ukubonga kubaba uDlokovu ukuthi asihloniphe singabancane azophelelisa lenkonzo kaNkulunkulu phakathi kwethu. Sifisa ukudlulisa ukubonga okukhulu. Sibonga kakhulu ba mhlawumbe kulowo obukele njengamanje ofisa ukuthola ukuthi noma ofisa ukuba ingcenye yeinkonzo zonke kusukela manje ukattenda nitholakala kuphi nendawo nangeningwane nje eminye ukuthi mengabe efisa ukuba ingcenye yokukhonza kusukela phambili enganithola kanjani. Amen. Sisenzeleni kwaMnyengaza, sikhonza khona Sunday, singena ngo9 siphuma ngo12, and then Tuesday emini sinomkhuleko ngoba sibonile ukuthi umkhuleko uyashoda kakhulu emabandleni, and lo mkhuleko esuqalile akuwona owebandla kodwa umkhuleko wokusiza wonke umuntu oyizwela edinga ukukhuleka. Sinomkhuleko ngoTuesday usemini, singena ngo9, asazi ukuthi siphuma nini ngoba sisuke sisemkhulekweni. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu mama ukhokho sekwenzekile. Siyabonga kakhulu. Mbukelo kwemede bekuyena ke umama Mkhwanazi bokuyena bekusingaye benamhlanje kuyinkonzo yeordination enseleni la Grace of Praise. Siyabonga kakhulukazi kwemedia ukuthi besenze sibe ingcenye yenkonzo yanamhlanje. Don't forget to follow us in our digital platform YouTube, Icocwe Media, on Facebook, Icocwe Media, olozolo lwento sharp.